อันตอนหมอแมงอาถั่วต่ำเดียวเล็กอ่ะจนทุกมาเฮียนกับพีเอสเนี่ยเจ้าขันกะละผู้ตาอมุนะกัน Chief Secretary เลยกัน Resident Commissioner เต็มอัตรูมุนะมินทรอยออกมาเราจะวันทุกวันประคัดเจ้า Prime Minister และ Home Minister แต่จุดมีดังช่วยรัวมาเจ้าว่าอินมุเต็นดัวฟังอินเกี่ยมันกับกัลเดือบระส่วนนี้ขัดเจ้ากันจ้ามาเดลีเฮียนินจุดมีช่วงส่วน Dr. Jaishankar External Affairs Minister เนี่ยกันอินมัว Prime Minister เนี่ยกันอินมัวin Union Minister for Ministry of Road Transport and Highways ผู้นิตินกัดการีเนี่ยกันอินมุบกะHome Minister ผู้มิตรสากันอินมุบกะกันอินเบียกนะ Home Minister เนี่ยนะกันอินเบียกนะหันบ่จุยง่ายเอามาบางอิน Home Secretary เนี่ยกันหันอินมุจุยบกะที่ส่วน Civil Aviation Ministry อัน Secretary ตัวเนี่ยอันนี้ที่ส่วนกันเขียนอินักมินรอนหมู่ส่วนนั้นส่วนกันอินกอมบกะส่วนหอนไปกัลกัตตานิขัดกันรองสาม British High Commission กันกลัวอินกองนักกันเนี่ยทิน Merchants Chamber of Commerce and Industry กุมจะชวงอุปโตแห่งชุมดอนนักขบเวลส่วนอินเดียรามาส่วนอมโพลเนี่ยสมิตส่วนChief Minister นี่มินล้มสักะ Felicitation Program มันเสียมาแต่ส่วนกันวักลาPress meet แต่เราก็เจ้ามาอินคอมนักกันในจอพัน Press Conference อันนี้เขาทำไมส่วนคุลามา Press meet พออันกิมเลยถึงDelhi Mizo Welfare Association เลยกันก็ฟังช่วยตัวเตะจุดไลฟ์ช่วยตัวเตะสลุยกันกิลปุยสุดที่อังบกินกัลกัตตา Mizo Welfare Association เตะจุดไลฟ์ช่วยตัวเตะลายกันพาสตอร์เซนขัดเนี่ยนิจานาขันสลุยกันกิลบกะที่ชวนกันสุกกัลทิลปอยหมกกันหันสวยแต่ฮีต่างปุยตัวอินประคันน่าชวนมณิปุรและเมียนมาอัตรา refugee local and called chungchang อันนี้ถ้ามีชงซางอาฮิานเมียนมาเนี่ยนะกันอินการอาฮิาน border fencing ดาตุมนะอินเดียsorkarฮิานอโลเนี่ยตูน ministry กัลตานี่เราอามาสโจกับ MNF ministry ขันเที่ยวดุงะ border fencing เนี่ยฮิอันเราจุกรถresolution Assembly ขันปุโรตาคติลาขัน ZNP กันนี่ZNP legislature party ขันกันปมปุยเทลวกันปัสปุยดูลวะกันสวกตาวตัวข้ามีกัลเซลเตปอขันนี้นั่งหลังตุนาฮิอัน refugee เตอันเรากัลตัมเลตากบางิน border fencing เนี่ยข้าอันเราเรียรู้กะอามารอสุขลาย boundary ที่บาร์ลุยรัมรีนี่ที่รัมรีนเสียมดอนขียนมินร้อนลวะกันเฟียดปุยลวะกันปมปุยบกเฮกลวะเองติงเนี่ยมาชวนเจ้าหน้าทักตีเราเร็วนะปะขัดกันละอมังตีขีร์ตูกันเนี่ยจะพีเอ็มเตหิสมีกัน Greater Mizoram Policy เนี่ยชวนไอ้กะละทีนอินเดียsorkar hianin akhan bharat antia Greater India อันนี้เวไม่ยังซูมี dream จนในเวพวกนี้ซูมีเนี่ยชวนกับกบตีร์อโลเรมซังเวียวะสุบาชวนขีลายขียน fencing กันดาตัวนั้นลกันดาชวนเฮบาลุยรัมรีฮีอินเดียเห็นกันปมปุยกัน recognize ตีนานิดอนะกันรัมรีตักสุขีตาอันนี้ตัวนี้เฮหุ่นนี้กันลัดที่เรงสุบางชวนเฮลายขียน fencing กันดาตัวนี้ลบังกันปมเทลเวกันตีสุมินปมปุยเวียวินกันเฟีย
kan zo reunification kan ti le akhan barat anti hi kan kai kop ani ber mai chuwang chuan khilama kan u naute an du wang po ni lawa elaya himna zonga local pe hi an ri ru kan ti na tur ren lo nakina ro rel na pakhat noi kan mun tur kan thlir tur ani heng te neu te chu tun temporary thilani ala re mai dona an ram te pola zale na ngan hole duanga chung hun te chu kan thiranga chumi pia lam chu kan thiranga ya chuwang chuan en kan u nau te ri ru hi kan ti na thiang lo ni kan ti a ni thatakin hei kan soi ho a border fencing da hi an thul tura ka ngai India sorkar hian tin Myanmar atanga refugee lo om te hi chin chia na bik biometric identification siam sak turani tin sorkar ma sa tang khan home ministry in alo nor to a kan sorkar ma sa khan enge mo chen a local pui to a ma po an lo la biau to a amar su in thandona khan an chol san rin ro sen ti a chu tu na kan din munania emi chungchang hi India sorkar hian keini mai emomin ti kan tia wanga han ngai tiam lo deuh kan nia alo ni lova foreigner reng India lo lut zong song hi biometric identification nei tir vector alo ni to zoka chuwang chuan khatianga India ram pum pui man tur ani wangin keini bi khan ti lo dil kha an tan pom har sa tak alo ni ve to a India rama Bangladesh te bundang dang atanga aru ka lo lut ru tam tak kan nei to Assam te po tam tak kan huwa khang buai na kha India hian pumpel adu to wangin hetia dan lo lut omreita citizenship nei le mai ta ho hi ti top ani thene turin biometric identification hi India ram pum puya introduce an lo tum to a chu in pom ve ngai ni thethiam te umin ti a kan thethiam viawa amaro chu kanu nau ral tlam local te hian khatianga chin chia bik an han ni khan min thon hodon aniang ti launa lian taka phena hian an neya chu an ru ti rom tu ani a hemi an lo thon na hi chu kan ti re sak angai kan ti a home minister in assurance min pe a he thil hi an mani thon hon nan kan mang don lo thamuang takin lo ro se an rama boy chung chuan kan thon hol wang ti assurance min pe a ten chief minister ini nangin nang point assurance lo han pero lo lau thong re su se thamuang takin ro se ati a yang chuan kan du anga khamika hanti lo khachu rembik lo wa amaro chu khatiang zonga lo thon na en ma om don lo chin chia na ni maya foreigner anni ve miu awangin lo chin chia ramaral mon huna te thatakan hon le theine tura ruam man na ani a hon ngam ani lo chung chu elaya kan hon tir don lo thamol takin kan zinga an cheng re don ti kha assurance when a po heng kan pedu ani ten khami achin chia na bi ka kha a portal oma tuna an portal ban lai hi min man ti ran tum hi kan du vak lova achan chu dan lo lut thon ho tur te an chin chia na portal ani ve tlat mai min man ti ran tum hi chu wangin hei hi chu kan tan manan wam lo porter fran min siam sak niang chu kan ti a chu home minister khan kan lo ngai tu ne ti da ne tia home secretary nen in soi don don ne tia home secretary nen kan han soi do na chu an porter fran buat sai dan tur kong kan ron zong anga ruam man na kan ron siam ange an tia ni ten tun ma khan tuna ministry tlata MNF sorkar lo sorkar til sang ni le som pakwa khan
maintenance of household registration bill kan pass ani kan legislative assembly a hian sang hi som pakua kan pass kha India president pompuina assent angaya tun tlangin India president in assent min la pedu lova chu kan han tek apa tun assembly ralta po khan wenga mozat house ra ke pon kau so puya hei enga tinga tun thlanga president assent kan la dai lo engang nge kan sorkar in bo zui tun a eng din huna nge din enge har sang na ti kha ka zo thina san na mu mal tak min pe thei ngai lo kan sorkar khan hei hi tuna hian kan ma mo ta ni ani na taka chuan kan chief secretary lui pulau khama idea khania mizo te hian kan pi pu atangin lau lau lai tang to in khotina khochier kan nei ni kanin chin sia ve thap ani tun ma po khan chu kan nei lo awangin chu kan nei lo awangin tuna hian kan buai ta deuh ni na langa hei hi India president hianin assent min pe sela hei min man tir mai ro ti chuan khotin khi kanin chin chianga hei hi chu a permanent a solution to rania ti chuan foreign na tanga lo lut kan rirua chuan chim lampang khochaka kan unau te lampang ai mai in Bangladesh tanga lo lut thin te nan kan duani hei sumiania wang chuan nakina hei hi kan introduce te chuan mi an pem don reng in ko thana pem le kha kan lang chi hian an pem san tur khwa tangin pem le khan langa an lo kal na tura an lo chin chia ve lenga khami te khole tuini lo khachu khatiang khan kan thliak rang zong zong thei to dona amaro chu ani ang anga kan bil kha pom har sa ti an lo ne ya withdraw le mai wala atharin ron thelut ula min ti a chuan athara siam dan kha indu dan kan khesi lova chuwan chuan siam dang lam indu na lai in modify du lai kha appoint in home secretary ni man preselain chumi dung sui chuan kan lo siam thang atharin kan thelu don nia kan ti a ei assembly a session kan nei hun masa a kan pe man thei kan in be sia atharin hei kan thelu lenga ti chuan household registration bill sorkar masalama an not so azolo kha kan nei thei tura kan in ngai ni tin a chom dol na da hi Manipur le Myanmar atanga refugee local chom dol na hi official a kalpui thei alo ni lova India sarkar hi 1951 UN Refugee Convention a khan signatory an lo diklat lo mai India sarkar hi kata khan India sarkar hianin amninga sign ve lo wangin tu ma hi refugee angin India hian a en thei lo then chu mai chune lovin 1967 UN protocol aom le a refugee chungchang chu ta po chuan India hian ning assign lo ni khamian ya wang khan refugee ti ming banga enkol na pe kha thil thei ani lo ba kaini rama chaw ni lo India ram pum puya refugee kan nei ve thiang talo lat mai ni enge ni hei hi an ngai to na tu ma ne ro hun lai tang dai to a til local chho to khania a san kan ju traverse se lo ba tu na yan khowela hian sarkar za som por vel kan oma lo sarkar za som li le mi sarkar thang za som li ten hei hi an poma an saina India hi kan tel lo ni chu wang chuan refugee status hi kan pe thailo antia in no lui chi po ani chuang lo ba amaro chu refugee status pe chuang si lo in I am ko na ai ro chuan thei to pa tho ho kan tuma central sarkar le state sarkar in kan resource ne ang te an mi tan hian kan mang nona kan de nan ko sa atul sung chu duat takin kan en kol anga sumne pai kan nei lo viau na in
emi konga hian central sorkar point mi thla tham don chuang lova chuwang chuan lungai tur chu omin kan threlo refugee ti ming an pulo na a chom dol na ero chu kan kalpui don tho ani ten British High Commission a kan lem hian eta an hotu paber India marcha BL2 chu chung len chuan British Sorkar atanga tranpuina relief measure thei te aron chedve theinai nei don em tin kan han soma kan theyang tokin rautlan tranpuina kan ron tivedon nia antia maro chu sorkar kaltlang milovin kan NGO kaltlangin chumite chu agency amangin anni po hian min puidon tin an deputy high commissioner po Mizoram ron tong turin kan soma ron jin chodona chunga te po chuan kan refugee camp te po hi kan po puitura kanin ngaya angin hen tron hian tran puina eng masat kan don thei kan in base ni tin prime minister le home minister ne na kan soi chu tuna kan refugee nei te chu rele mai tur ani Manipur atang local te phe chu foreigner an ni lo prima India khole tu yan nia India constitution hian India le khole tu zong song khoya po India ma hian an theyang an in beng bel theyang ti hi kan right ania citizen zong song ni so wang chuan Manipur atang local kan bu naw chu India citizen an ni sa problem lo prima amaro chu kha India constitution khan do na India khole tui unsettled thei in le lo an ben bel thei an phal sak lai ro chuan Mizoram bi kai ro chuan kha ven him na kan ne ya ILP mangin an duin kan hama chuan an local ve thei lo bani khami protection kha kan nei sa bi par Bengal Eastern Frontier Regulation British Hovina means siam sak India independent nuwa kan adopt zuita zela katuna hian dan ding lai lan ya kami nuai khan ILP kan ne ya chu tuna Burma le Myanmar atanga refugee local te a hian ILP nuaya Mizorama on la mi lo lut te hi an ngai poimo zo ani ti kha ka thena abik takin West Bengal le Assam Muslim ho an lo lut renga West Bengal sorkar le Assamin adal zo si lowa kan thenom haila kan di district a de pechuan khang illegal migrant ka za som riat ve lai am nia chu mi te chu Mizoram an ron chowa permit an ron la Mizoram Muslim an tam lu tuk to hei hi kan check lo chuan nakin zela kan population balance po hi lati boy the ni kan resonant kim min trauma hei zo khi kan ngai poi money kha ka thlen ve prime minister le home minister ne na heng ho identify nan hian biometric identification hi imang zo anguti rod na ka siama eng po mi se proposal on siam la kan enang tia this one kan official ten proposal ang na siya mga prime minister nena kan na te lutanga kami biometric kan man lo point ILP kan kalpui na ni abula tanga nona sambang thelo tu le tu na hian khoya nge voina exam nge lo lut nak tu ka exam nge hotu khoya nge no hemi fiat na tu system thataki kan siam angaya chu phawna min pe ani chuan ami Ministry of Road Transport and Highway pu niti Gadkarni nen kanin huwa kan ramkong lai da kan soya tuna NHIDC lina kong anlaya kan environment anti siat sat zia hi hei hi ka thena hei hi a thleng zui to turin lo kan ram anti chena sal tuk to hetiang kan ministry noi chuan a thlen kan phau dom to lo
ati a chuta chuan NHIDCL kong lai dan sakle zuala kan enpui kan control thei dan tu te kan soi tlanga hemi chungchanga athil thlem hi a press meet ne nan soi vek chi po ani lowa a results in le mai don en akin tu nang hian an tau kan rem ti don tau lo kan ram anti chiat zel hi kan phal don to lowa chuta chuan ro man na ngam kan siama wan tlanga han puan chua chi po ni lem lo te la kha ka du tok mai la ten British High Commissioner kan len na hian kan ram mau atanga mau riak lak na tur bioethanol project chu din kan tuma Foreign Commonwealth and Development Office antia FCDO mi te hi investment project a hian anon nei ve dona investor zina antel ve dona ti chuan tuna tanga rei lo te hian ami mau riak som na hi din ngau thei kan tuma chume tan chuan in PowerPoint presentation mineral pe sela ti chuan kan minister tele a concerned department official te nen thlir howila athang kan tia tunkar mek a hian chumi PowerPoint presentation min te hun tur chu kan lo ruat to ma se ka jin le ta sia anron ti man lo wa kar le lama chu arang lama ti kan tumanga ti chuan in memorandum of understanding tu na hen a draft kan nei to a hi PowerPoint presentation min te nuwa sai mai thei ani to a kan sai na ti chuan tungna mamit district a mau kan nei hi Mizoram kan mau nei song za pali mamit district a hian a oma hi kumli chung vel chu an du khop tok tur vel ania nitin mau tlon nuai khat an ma mo don ani ti chuan mau huan nei po hi kan farmer te tan ei zon na tham alo tin chho to dona kum ne upa hian ria ka nga bera heng ni ruwa chi sang kan nei te po hian ria kan nei ve thoma se mau tak lu ka tha hi om lo ba so bang suan kan mau tak hi etia kan thon chuak rui te kan ti tom dona tin tu na hian paper mill rondin du te poi minon dora a sen so song an ma nin ti vek anin huama amaro chu karle minon bula chu planning lamin loje chiang phot sela chu min ho chang kan endon nia kan in ti a yang chuan kan ram mau te aniang anga man tang kai dan kan han dap ve mek ani ti chuan hemi hi kumin chung hian tran hmal kan tuma rampo tuna hian lei mai tur an hual to a bairabi lama khwanin ti chuan a thei chuan hei hi ti len chho zel tur ani a ta mun danga po heti ang hi project hi pani pathum te chu la nei thei dan om se a thavil don a kan ti a chem tum ne na han mu ve mai theina technology dang ngai lo amau bula tanga ler thena man thei ani a chu along viau tura kan ngai ani hi in British High Commission hian Hydel project midin pui hian relo wa chu mu mal zokin an department ne la soi hawa kongzon ni seng kan ti a chuan kong lai te po engama chen kanon pui theng cheu min ti boka tin Mizoram atangin atam theyang ter nurse United Kingdom a in ron thon thei chuan alo mo khopang an ti a ti chuan hei kan ko khanin College of Nursing te nursing school te an nei chowa nursing lama hian chakzo ka ma kan lak thei chuan tuna mishing kan export hi housemate te na nuai nung ka tungan huat thu suwa thok deuh lir kan export a
ขัดอย่างนั้นน้อยนุ่งถกตัวรักกันนุลาเตกันหลังวาลเตกันทันสวกโอ้พี่อาตอมทักอินเตอร์ฟิอาโกฮอนเวกไทยหุ่นที่อมเซงที่ข้ากันรู้ส่วนออกมาอามาเราสู้เทคนิคมีให้พลัมเบอร์เตะอะไรก็หมดน่าสร้างวัคซีนเราเลยนาร์สกันเตียงไปฮีดีมากน่าสร้างเอ็มมันนี่สู้อาตามเทียงเบอร์อันหลอกอัชบกเสียนาร์สกันทอนสวดเทดานกงฮีมินไงตัวปุยอันนี้หัวมาสู้กันมาชกอันนี้เป็นบริติชอาร์มีกันมิโซนุลาเลสังวาลเตอันตรันเวทดานตัวกงกันสอยเขาบอกบริติชอาร์มีฮันนี้เดซูจากเวตักตะเคนตามินกะริงอันหลอกเอ๊ะไม่มาให้เนปาลเขาเตปอยกุขาลีเขาเตปอยฮีอันละจังริงสุมีกงสุดับตูรินบอซุยตูรินกันดับบกอันนี้เป็นChamber of Commerce เตเนี่ยนะอินเตอร์แอคชั่นกันหันเนี่ยนะฮิอันมิโซรามาพาร์ทเนอร์ชิพรอนเลยเตอันจากไม่อันดักซกอันนี้เบอร์ไหมที่การจอนั่นเตมินโซตาสุมิลำสุกันเนี่ยอย่างที่เนี่ยcollaboration เต็งกันติดแหงมันเตียอัดสากันตามาเดี๋ยวกันสามสูงไปกันรำมาโปรเจกต์ในดูเริ่มลอยไม่รังมุทอกจอกกันตรงหนึ่งอังเดงทิลทาร์กงทาร์อินห้องดองนักเรียนมาให้อันนี้นี่ซุ่มดองคอมมูนิตี้และอินดัสทรีลิสต์เขาเฮียนี่จู่ๆอดูนส่งกันลากลูฮีอัชดอนลบะฟิล์มคูตะเกินคูตะการ residential commissioner เตปมาโลละตูรินกันอินซาอัชบิกกันนุลาเลตังวาลติตานาอินดัสทรีละมาเล entrepreneur ละมาบ้านส่วนปุยเทงเงยตัวกันรำตานานกสักโลตัวกันง่ายดอนะสุดท้ายตัวส่วนฟิล์มคูตะกินอิติยังกันตียา hotel industry รันดินเตอันจากะ steel factory เตเล oil seeds ลำปังไอ้มีoil ละฮิอานินกันอินโตเดลเทนิตูรินส่งเทปอสุรอนบุนอันดัวติน animal feed factory รันดินดูเตอันออกมาอันบิกตะกิน oil edible oil ละเลไอ้สังหัดโซเตรันโซกันทันทีเรื่องงากันอินโตเดลเทดานตัวรักจูเทนิพอยกันเบ่งอเวอร์ซัวละจู่กงอิดับเตียงกันตีเตียงส่วนงี้นี่กงที่กันหงจากอะไรเทียการ์เตตักเตอินขาคลิปมิโซรัมกันนี่อาหุ่นต่อลบะกันอิน expose อาหุ่นต่อขเวล่ะอินเดียขเวล่ะกัน expose นะขเวลิกันตากันติเวงที่ส่วนนักกินะกันนุลากันหลังวาลเต็นรำชัวปนตรักเลียนซงอันทอเวทหุ่นส่วนนี้เราเป็น national tender ช่างเวทตัวเล่ global tender พอช่างเวทตัวรินวันนี้จังกันอินบัวใส่อ่างายท่องเลยขาดินธนาคารกันช่วงไม่เทนอน step by step in กันตลังเองติดหุ่นให้มาชวนขารำค่ะกันละแข่งเวนอนสุมีจูกันขีอันนี้ส่วนบางส่วน entrepreneurship ละมาเตขอปุยตัวคอมพานีตักหุ่นตักอันตมาแห่งเอาเฮกันบ่อซุยอันที่นับอีกตะกินโต้ย exhibition รอนในอันดัวโต้ยสาหินเขาเวลที่ใจในนะ dominate ฟิอาอินเดียพอฮีอารอน dominate แล้วต่อมาซึ่งมีเลตาอาตาตาลสวดซึ่งอินเดียฮีอันอดูเบียซึ่งบางส่วนโต้ย factory ฮีมีตั้งแต่ไอ้ส่วนน้องเทตัวนี่กันทลายสิ่งอาตุยเวอันนมกันรินเดียววางินexhibition ในอันซาบอกว่า local exhibition ในพัฒนากันเทียนี่คือทางส่วนแห่งไรกัน entrepreneurship เตปกัน entrepreneur เตปเราอินริงอุลังอินค่า exhibition อาคารอิน local งาทิลกันที่เวทีมกัน hand holding policy หน่วยข้ามีไอ้จนน่าลูกตัวข้ามีตุยกันอมเวมตีข้ากันไว้ตัวงาที่ส่วน central scheme ตลางซาเลกัน hand holding schemeมี conversion สินกันกัลปุยโดนะแบ่งเนี่ยagreement กันใส่นั่นนะส่วนมาส่วนนี้กัน sorkar ที่น่ะ beneficiary อันทันเรื่องนี้ party worker อัน recommendatory นะ project เองมาตักไม่ลงทอตักพอทุ่มลงอันนี้
kang ka beng lam hian ke chiang lu tu kan owner lu lo ni chu anin dem to na kha re thein turin mizo zinga kan beng service a kan senior ber pu chok ke hi kan la lu dona deputation in chung tenen chuan beng tenen tho ho na thatak in ring tonin ma kan la anga ti chuan loan thabi kan han tiang chi te non banking financial institution te pok ladin so kan tum dona development bank kan tiang kha chu tiang chuanin kan thalai te tan kong ein hon thein turin ke mani financial institution nge tanga loan te an la ka guarantee te thlenga kan impact thein tu MSME te ne na tho ho na kha kan ri ruwa oma nai vai chuan toy exhibition chu nei photan kan ti ni tin civil aviation ministry secretary te karan khenna an mani minon huwa thil tam tak kan soya Mizoram helicopter service tamso kan nei theilan tu ruam manna kalpuini se kan tia chu ta po chuan helicopter lian chi ni thei selang kan tia district zone pakhata helipad ni loin heliport din ni sela chuan helipad hi mun som panga siambel bokilangin chuan heliport hi chuan refueling te ti thei veka chung chu employment engmang sa a generate don boka chung chu ti tum te ang kan ti a chu kan malak na tur kan machop ani tin tu na hian indigo chau hi service kan neya unmonopolized lat maya manipuran buaya thona zindu customer kan han pung luaya affair hi uchu tin tu na hian anti sang ta kan thona chuan man hi sang lu tu kan chu kan su control phei si lova competition om lo wang ani a chu wang chuan competition om thein tu in airline dang in the Air India lak lu dang kong minozan sak te kan ti a chu anin ma min lak sak dona tin kan airport hi khong e kalai not te kha airport not te kha ichina kalpa kan ti kha ichina kan otir cha airport a khan kalpain kan airport hi kan ron en tuna phonin ram an lo siam ve kam rule ten ram pani an siama sum sen ko tam hle maya ram pani chau an siama khu abang nei lovin ti kwan an kalsan ani chu kan zo chianga original estimate khan abang khalo tel rang sia chu bang chuan abang hi ei no da tir na ru kan ti verbal instruction kan pe tok maya abang om lo chuan khi lo thonga ro lo suranga passenger kan hu vet don ani chu bangin khu til ti chi ni lo ma tar le dam lo de tan pe chuan angai na om lo rin phima rinai na thui phep le ma la chu abang ti turing kan ti chu poi som sa alo ni nge chu aram ani in aerobridge kan ti hi an lo da lova aerobridge chu airport atanga thona han lu ha mai thei akha ani chu mi provision su an siam si lova chu mi han siam le tur chuan tuna china ka soya kha aram pa khu chu chiat le ngai don sia boy kha khom mai poi ka ti khom mai ei thona tum huna te chuan thona airport atangin leya kal lovin thona chunga kan lu ngal mai ani leilon an do khatiang kha an lo siam lova aerobridge kha provision alo omre reng lova maro chu tu mai han ti le thei ani to lova tin baggage area khu asile lama chawan lo da
le lama apani ni da turin instruction kan pe ngala chu a original estimate a local veksa a tel veksi kha ale lam so siam ale lam siam lovin ti kwan an kal sana ei tur hian elo contractor hian atira estimate diktak anin hei baggage area hi siam turani kan tia chu an thoknal tur kan ngaya tin khumi a chong chung an siam mek departure atana an tia khu khumi kong chong kan han ti khu vai bel se sari chuanga kamrula na siam ania khumia khwanin a dropping zone a khwan elma a chung zam le tu omlo ni khatiani khachuanin fura kan lut kan chuak tur kha ro kha kan do don ti na nia adik lo thim thima mun nia dropping zone a oma first floor a khwan koko a chung zar ve turin na lo tam hal turin instruction kan pe hal bok ni chu ton hon pa kan ron ti ania a estimate a lo tel vek boxia khana na chu an tur ni kan tia tin VIP parking a han pa na kha kan ti bo to boka VIP big a han pa tur ni lo kan ti ni tin kan airport hi a hau tak lu tu ka Kenya state house tu mai state ta airport nei du anom mia to lo ba Kenya re thei berina airport state airport kan nei tila thap de pania so wang chuan hei hi AI Airport Authority of India huta emo Adani Group a emo in London ngai to ni seng kan tia so ministry Civil Aviation Ministry min boy pui dona Adani Group po hian dio letter anon ziak to kan nena atu nena zok nge pe la thang tia kha kan zir chiang anga arang thayang perin kan airport hi chumite kuta chuan lan kan duani tuna kwan night landing po kan lati thailo ba han upgrade tur hianin ti ngai la tam nu to ka khoi summa kan nei lo SEDP atanga tuam lo mai khania khatiringo chuan ram ro pui kan theng dong lo enti kong mai na ki don lo re siang sa ni tuna hian Gauhati airport ku a limit a thleng to expansion chance om me to lo ni ku ai kwan chei thik that thei ni to lo leng pui hi nakina international airport atan po a potential nei kan ni a refueling system te engkiom se kimi far east lama thok so tur rong zong te po heta hian an tum du don a kong an ai zong boka chung potential nei chu kan nia wangin ade ral na tur ahlan chon na tur a po hianin market nei tha kan in ngai ni atu zok ber hne na nge kan hlanang angam huai hne na khan ei chu kan hlan mai dona ei kan han malak na ania tin home minister ne Assam ne na kan in karnam ri chungchang kan soi boka chu buaina le tharum thon na hi thleng to mi alo sila ei chu political level a kan soi fel to rani kan ti a chuan tu ni sam pakua hian Shillonga plenary session NEC kan nei dona home minister aron chair dona to chuan Assam chief minister Himanta ne ei soidun turing kan da boka home minister min fiat puya tiang chuan buai le nga ka phi chung lovin kan buai lo lai tang hian kan ramri chinfel turin mala ngal a tha kan ti a in dem dan kong ngai to kan tumani ten Delhi a khwan Mizo community khwan kan house lo khu chu Christmas a te kum thara te chapchar pu ta te han khosak theina an nei lo wa ruai te kan lo thre duwa kan thra dem be to sia manja na cho kan han e te po kan leng lo hani chu tiang chuan e wangin peace center kan mamwa peace center to ram lo da pro kan in tia chu ram le to kan zonga nga chu mi chu kan hu thai chuan peace center lian deuh tak Mizo community chian ni than nia kan nom thei na tu kha sak chok kan tum don ani ten Calcutta po hianin cultural center
kan mamua chief minister nena kasiak dona mun min peturin West Bengal chief minister khu kabatchmet ania 8 Lok Sabha anau pamber ve kan nia MP kan ni duna chuti lai chon kum som thum panga chau ve kan la nia alodam lova ka anuam sam lova ka mut man ka lova so kharem ka chi lova ani ne na hian ngen ngol takin cultural center tur mun kan dil don ani tu chu lo kin don le don lo chu thu dang ni seng tin new town na kan house kan non lo boka kal pain centralized AC an lo na ya how tak ma amen ten nan kum khada nuai sare nuai riat ten lo senga at hat hei bok si lo wa chu wang chuan split AC kan mamwa chu tiang tur chuan ruam han na lo siam mulang kan hin tia ti ku chuan classical le ni puya om ngai na om lo wa chu wangin kan nei na ko la rei lo viau na adin mun ko lo che viau mana ko siam that kan dua ten balingans rota kan Mizoram house masaber kha kan tlo boka kan chief minister masaber pujo chunga hun laya kan ria thinna nia alung polenga lo thia pe ka lo nin bura tuan ka sorkar kalpa khan ral an lo tuma an lo ral fel to vai be chu som thum pakwa velin kalin ka ria som thum pariat le them nin ka ria mi pakhatin lo leya aman po mi lo dong diam to Kolkata welfare Kolkata kan house at hokku te zong sok le mi zo welfare le kan student mi zo zong khuan an ui tlok ani khu khalila amanin solek lampanga te new town lampanga te mundang leila aya try inside la ti ka atira idea nia ka lampang bo su na ren ka am ka silowa a ro remote a khan man mo de norna alo oma tunai tu sang tangin mani de mai khan ka sorkar tir khan aman an lo plan mana chu file te kan study kanen khan sell deed kan la sign pui lova ten kha nei tu tharminga registration ka kan la ti lo boka aman kan dong ani maya an memorandum of settlement MOU kan en khan an agreement kan en khan clause ni lai kan sel le theina kha sorkarin thunei na kan lo ne ya swan law legal opinion kan law department ka en fiatir to boka chung mang chuan ni lai jing a khan delhi pana kan chu don jing a khan ka cancel tani chuan order po chuak to poisa po kan return bet to atuna hian kan nei le dona khu an long le a kan mi zote khuta khuan Z+3 kan sakan phala ground floor le chong thum pinania 60% for building ania and the rest of 40% for open space ti khanita chu West Bengal sorkara and housing minister khu an municipal corporation and mayor ni ne na lo chel kopa ania chon chel kopa lo thianga chu min the da chuan DPR thar kan siamanga chong ni dang khami ba min sak phal sak tu khan dililang kan tia atu chuan ke ma po ka kawmenga ama mudurin abula building sang pui lo ama ke ni khatilek min phal sak kha adik big lo re na chu ka chumi kan sak thei don chuan kan JRC te residents to tele thildang tap tak kha accommodate thei dona VIP lam de omnan te po kan da thei dona ti chuan amun ngaya tuna kwan kan nei le to sak kan tum me kani ten to trum kan sin hi kan maiden visit ania tu ne na mai ma dil ka tum lo ka dil bok hek lo
Prime Minister ne na poeng ma kadil lo eng ma kadil don lo se mel triat na nei tura lo kal mai kanik kadia so aneng ma kala dir fi lo ba alo in hong ma mi lo welcome thau pe ka an va in hun phei chu ke ma ni lo ma hun kan nei lo ba hun phei chu an min dai sen minister dam tak kan mu thei do na an ma ni lam zok te poi min on zai nual ma seng rem chan kan pe thei ta lo pa Prime Minister ne na kanin kom na tun tu ma chuan eng ma kadil don lo se thalia ka local lenga ta chuan special package kadil don se project karon keng don ani katia local la tam theyang per azing theyang per kanin mudon ni atia chuan naglam deputy chief minister hi min lom pui turin thokchana aron thlok lu dona nagat feile emo aron keng dona chu chuan I kal le hun chuan min hruai nge ro tia chuan prime minister ne na khan nagalam deputy CM hi karon hruai thengem katia eron hruai ro du le cabinet zong song poron hruai ro min tia yang chuan importantin kan oma kha to ka prime minister ne hian in mu de sau zau reng tha kan ti du na ti chuan enge kan la dil don chu kan la sei lo nga ni kan rom tan thil thatak project lian tak te po kan han mi tha chuan om ve a kan lo thin ron le don lo chu dang li sengin chu tiang chu kan tuan tum zu kal hi ani tin kan ang lo chapchar ku ta hian ku pa turin kan som thangota chu o mai theilowa o lo mai chuang bok lowa pun min pela arem chandan karon ngai tuanga chuan arem thei chuan karon kalange atia chuan arem thei don chuan ku pa te po kan mang anga tin Jai Shankar Dr. Jai Shankar kan external affairs minister hi lo jin don boka lo jin turin ka soma ani hianin kan Burma unau te refugee camp te po en pui ka du fima tiang chuan arang theyang beron kal katumang ati ani ten khang ba ka khan kan drug addict te rui hlovena min ti buai na salutu hi kan buai puya tunain mi kwal tha pani kan nei me ka USA tangin pastor pani anon kala Presbyterian Church of America amite ani helaya keima ge sangin kalo thenga tichuan kan home engem mozat amun an tlo to an la cham meka an la tlo zel dona tichuan an to thei ang te an to zo excise minister le social welfare minister ne kan pathumin an mani nen chuan a conclusion meeting nei kan tuma headline local no zong video an siama put an mun pui America keng thadona tichuan tuna kan rirua chuan center lian tak rondin an duani center lian tak rondin an dua helai an office to lo donor thei te po kan om to alo mong khopa amaro chu kan center thren khat lo an tum te nan lo corporate wak lo ba apoi ka tia tuna home kan na yang hichu in lama boina an siam lo nan engem mo chen kan da sang an ni de umbaya an lo chua lein ma ei zon na turan nei chuang lo ba an lo chua ei zon na an nei theinan khatianga thiam thil engem mo ten entrepreneur lama te skill development te sortla ka chua kan dua chumi lo chua chu kan han holding noya kening kan lo tuam lo manga mani kulaya TBCC center kan zut lo te kha thalai tha mi zaria le songa ma thu ka zuk soya kan now zone hinga ho an ni eng ma tho chu nei lo thalai mi zaria vel kulai kan tom ringot mai apoi lu to kai kan ram tang chu wangin hela ma hian chak ta ka kal kan tuma tuna America rama tanga palai local te hi karle an lom thleng dongna in kom na kan lengan hon le main chuan an zu ho thang America
thil project lian siam thei tur nia min ngai sak chuan elaya project lian anon siam anga ramte kan lo peang a sen so jong song an mani ti vek tur ania ke ni sen na tur om lo ramte kan lo ngai tu sak venga tiang chuan a donate thei te kan om phei chuan lo mong khopanga tiang chuan in kan rama rui lo ngai te ti tak tak a chan chuan na pho te po kan hom tum mani tin a tober kan soi du chu 100 days program kan neya sorkar na ri lo te kan an lak chung hian kan official te fel zia ka bua an lo official khop mai Mizoram sorkar na tok te tai pon tai ma aran pon rang nan thok treu mana kan 100 days program hi tam tak nun hen kan achieve toni tin 100 days an rol meu chuan 100 days program chunga kan khung lo hi engma zat kan ti man don bok ni in kan in fria kan officer te chunga lom tu kasoya tuna hianin en engmo kan ti bel mek zela kan puan so ba ka khan tiang chuanin malak so mek zel kan tuma kan so kan ta tok te chunga po lom tu kan sei du ani ole ka zong khani selangin anin zo fia du te kan nem mau sang di ka kapun ka sorkar ka sakan mau ka asen kan di sila mau tu ka tura ka ti ka ne kan di song kam sok ka amon ron ne ne ka ka ti sa sang hok to ne nia a eng tak project ngen sia ma kha kan zuk felowa aum sa po aum ka khelem lova kan sei bel le du chu British High Commissioner kan vakala kan program an zo to nuwa thingpui kan in khan etiang angaza wa hian thingpui kan ina kha min la pui du an tam si press how it min hual ring box si ding lama min bia ve lama min bia chan ngai nam lo khati lai khan Australia embassy atangte Sweden atangte koi ma sorkar engeng mo kha an lo kala biak po ka be mu mal man lo thu chung ten kan chang nok noka trong te kha a beng senga kan ri nuai ya kan soi om ja chu hovel sorkar sang sang hian min ngai le ne min biak an du min komando kan rama thil tian du ni opening hitam du tu enga tinga khati ema embassy sang kha appointment po min dil lok mi lo iron cross iron ludvet top maya thata point ka lo dong song man lo wa azia lo khopa kan rama hian engem op ti thei hi omin nan ria tian du ni chu chuania kan mau te po kan raw material India tu na hian kan rural development minister professor ni te hi Taiwan a hian chho toi mau ka hrelo wa ani hi bamboo a chuan khowela ti thaber nia puan than te pon siam chuak thei vek to a chumi han ngai ven tu chuam akal me ka tin hai ti an tia man to te kan thing pui hi hai ti process an duwa minon do to a in pe thei chuan khita formosa Taiwan agreement on sign nga lang se katia an minister kha chumi agreement po su arem chan chuan aron hon hal mai the ni tiang khanin ke ni chuan ting hal zel kan duwa chans atama mian in honga pathian hian kan ram tan hun tha hong don en kan tia mian in honga duai tam customer kan boni su kan problem zo kan ni ten delia kan cham chung te point he ta sorkar official takani mang silo asira operate ho lo tam lo to paisa hai cho tur tam lu tu chu tu te ne man lo do thin te khan nia poisan lo hai chuak thina en consultancy firm emo Mizoram en project man ron dina seran ron nei ve ka poisa siam plan thina ni khang ho ka tu ma ke ni chong kan do lo khang ho thua poisa la lu kan du lo official channel dik tak atang hian local tura tam lu tu kan tho chak phot chuan kha kan Mizoram ta na to kan tia min vir hoi ni khang kha ania ani delhi kalin poisaron hon le han tiang chi kha
alo all lutuk du sang karon hon treu thei ma se khang ka tra kan develop ni kan ti don do o khami ke thau khan nia sorkar ma sai nang ma la lam do in than don nai te a ron lu tran chau khan nia chu ta po chun min ron ma sa ni ke ma kha go ahead ka lo tia ti chuan he te sorkar na kan chan ta ka chuan ni ka hen dor zui le ta ni India Formasa Foundation ho an nia tin tu na hian sorkar ma sa ina alo sem lo oxygen concentrator enge bo za tu nen ka kola mani kan MSU ho in America tanga andon truck full load minon lan ringut mai boka covid hun la kan ma mo te re nen khanin a ka biela se ma kan te kan id le no to ka pe vek ban to se ke chuanin ala om nur me heng te po hi ma mo kan om son kan pe the ya ti hian no da mai mai ya aikal sorkar ho aikal la tu ha phong do ka tu ka tu kan tu manga genu ni ra kan se ke mang tu aikal ni za ne ni ta report le lo lu vek to a chu kan official te nan thlifi me ka department wise in genuine case on ve ni ten chu kan sar ten nia kal thailo tin ai kal then khat chu a thok tu tak ai nan efficient zo an tha zo po ka on ve tlat be ya chu wang chuan khang na kha chu hriat thiam chin kan le nga anol pu ye roi chu kan ti tok don ni